Mirna. Au! Masa lupa dengan Ai Mirna? Siapa ya? Hah, ingat. Hah, Ingat kawan? ih, entahlah. Saya Monas Jackson, MG. Oh, Monas Jackson. Siapa lu? Hah, yang mode itu tuh ekspresi. Masa kau udah inget kawan mak dulu waktu SMA mah? SMA. Wow, dulu bentuan nggak bentu iku duh. Kirong, Bakarada, Burket, kini sangat jauh perubahan Waang yang sangat luar biasa. Ya iyalah. Tatang kau udah tinggal di USA. Kita tahu USA. Hah? Amerika sana? No. Ah, itu apa teh? USA. U. Ungkad. S. Sungkur. E. Atak. Di apa lah baju gua? Deh. Lah kayu Balinda kau gini ya. Pakai bodyguard lo kau. Dia mantap kau ya. Ayo kar deh bodyguard kau. Dia mantap bodyguard kau. Kare dah kuri mana den wah. Ih mantap. Ih pakai kalau ngami kau gini ya. Hebat kayak. Iya dong. Emang apa karena Joko gini? BB, BT, BC. Apa lo tuh? Batu bara, batu bata, batu poca. Sungguh fantastik. Iya dong. Siapa dulu? Bodyguard. Bu, Mir. nah. Ladies and gentlemen, please welcome Lembata Mixing Production. If I'm looking for something, it's probably a fight. If I'm going for bitches, then they better be tight. If that's dead, then the head better be right. If I got to play, I'ma play tight. Meninjau segala hati, meninjau segala jiwa, izinkanlah denai mandi. Diri kalau nan tanam di ayah danau. Dan suka gaya kalian. By the way, kau kan kemana kini Mirna? Keliling-keliling kota, eksplor makanan. Tiba-tiba ada lapar. Lapar. Oke lah best friend, yuk kita makan. Bodyguard, let's go. Hei, tak kecenyo nak kalian dongan do. Dan majikan kalian. Bodyguard, mundur. Makan lomba
nama kafenya sih kok? Sos Garden Cafe. Ih, lama ya. Lama banget deh ini kenal. Mana duduk kak? Siko? Siku gua. Itu berikan? Jadi kan gua. Oke. Bodyguard, pesen makanan. Siap, Bu Mil. Nah, Kasih sini jalan. Aku nyala tiba makanan. Lapa banget. Mons MG. Ayo kita makan. Ayo kita makan nih, lama mana ya nih. Banyak makanan gini kemarin dah. Lama. Iya dong MG. Yang kita makan di Siko, menunya ado ayam asam pedas dan ado ayam sambal mata. Jadi lumak bono. Lama mama. Jadi MG di kafe gua pelayannya sangat lancar dan tompelnya pun sangat strategis. Lama pode. Apa tuh MG? Banyak. Emang apa nama kafe Mer? Jadi nama kafe Iko MG SOS Garden Cafe yang beralamat di Tapian Titi, Desa Talawi Hilia, Kota Saulunto. Jangan nyalain ke kolok doang. Jadi MG kok pulang-pulang show kali paren, mampir ke Siko. Dijamin. Ada yang suka kayak kau Mirna. Bodyguard tak makan. Lama bodyguard. Bodyguard, cus makan. Hey, sopan style. Siap, Bu Mil. Nah. Ladies and gentlemen, please welcome Lembata Mixing Production. If I'm looking for something, it's probably a fight. If I'm going for bitches, then they better be tight. If that's dead, then the head better be right. If I got to play, I'ma play tight. Berjanda meninjau segala hati, meninjau segala jiwa. Izinkanlah denai mandi, diri akan nan tanam di ayah danau nan jadi. Jangan kau berisau, syarat tolong kau di hati. Palitua jiwa nan lara, itulah cinta dalam hati. Dalam mau dirubah mana, itulah cinta dedek. Kamu style. Angin barang wilagaan, biarkan ayanan tanah. Lajukanlah perahu cinta, lajukanlah perahu cinta. Kalau ia sampai ke pulau, mencapai pantai tujuan. Malam tua karangan curam, malam tua karangan curam. Alamak geng tolonglah ambo, tapatkan puncak gunung Balang. Sampaikan kabar denaiku, oi angin tolonglah saru. Katakan dia kan bapasan, katakan itu Ay suka gaya lu. Baru lah kena Mirna. Cus oleh. Bodyguard, let's go.
Makasih banyak ya Pak, lama ngajak tim Dastarama syuting di SOS Garden Cafe Ko. Semoga tambah laris, tambah makin banyak orang belanja sih Ko. Semoga makin maju lah Pak. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan semakin laris dan sukses ke depannya. Amin. Hai untuk para penonton Dastarama yang tahu MG Tralala berbuat, tonton langsung di channel apa namanya MG Pilau Talawi. Jangan lupa tonton, subscribe, like, dan komen di Pilau Talawi dan Dastarama. Terserah kalian lah, pokok tonton, awas lidah bau tang kalian jadi. Au! Mana kamera oh? Dadah. Yuk karde budigar kawa. Dua, tiga. Kurang. Coba digat. Digat atau enggak? Oke. Tiga. Udah jatuh. By the way, Gitu. Sopan stek. Siapa Mil? Nah. Dua, tiga. Patan kudu bonus nek. Patan. Satu, dua, tiga. Apa-apa lah kalian kok. Keliling-keliling kota, ekspor makanan. kebetulan ada lapar. Lapar. Langsung makan.